isek may tang sasiwan armas pin isek pastanete uta po toto sosko mete kuya sasi isek kapakap yung isa siya uwe kainin rami isek Peneinei kita ni mga sa makemela ke suang mga pita ya wasakin alaway tama kapiltas po sambayo pa wasa eksen kanalaw makapilta kos kalare ko sa makapilta penisanum takala wasa ex makos kaunap taon pena setan that na fallen in chalpia Taga sigurasi pino masoy ka laksak sapan moso pre Christ Jesus. Dan ngay kabinggian kos pa toto ato preliminaries ekisanso pareha sa preliminaries dasek making ngay kabinggian ba esag may tan Jesus Christ na namo nawi ko way ngay ankin mo yadan taut pipitek nani mo yung tas pipitek kinay pos mo yung kos diba mga ikay nagarmas po mga kap kindagan mo lang sokser minarmas po mga ikan patpataw pura tawit rain sa maulat testify ngay pa kailangan so kikilolo kaya megos ngay kena asang ngay nanay ini nagato ta kaini waiter ko mo te ayala te mela ngayon ba utang ba kensek sokas pen asasi sek iwan rekos ngayon ba triner mas solang po mes experience kain po meron po ba ngayon pag rekos mo rin na pita pagkan maulat ay Peneinei tarang suka maula ang isek tiyerta wasaki na ang isek na wiko wasek na station ra pagpakargin da patpatangin tuwan chop armas man mo pumokos ngay basak pungsang ngay tolul paktap apa kos kisang ren Peneinei kapasongkaros amaytang setan ng kisang ang sogi chop kang complain o pen kos kamparo pa yakaw ang sogi ngay kapagatalang o sambat stars karos yawasak ko kakamim na yan sogi o kaini peitak po mo sa kasaroy tingay pa mga ipokaramaman tangay pokanay seriman utan kosen pokalapsang ngay panenei ngay samanta sogi kumasi mapupota mininomo ngay kay naga rago utam mo one paronment sompetamen ke pastor na daratit kaiter serima pa 9 kos supplement kos sasima pal ta so kila das asking complain ko ba kaya kisang ganay may mo mga kapingin mo supplement mo ta insan anytime dangay sa panso koros makos mapen kisang desa yawasan kilawi amaksasi mapen kisang desasi sa yawasa sasen tapi ina taktir ngay ke planet ang pen kisang ay mo Peneinei ngay suwat ki Peneinei mo ang so koros ngay yadan content ngay suwat ki kasamantong ngay so po mga gawi utan on utang ngay suwat pani ba kamelal mga kan pilikaini pili aleta ta accepted songan mak makos kitong sasi ngay kapinggian kos naunik ngay kamelan matutumina na heaven muna mela eklato res swap mantay meklato autikis na ekla armas me ekla in the spiritual realm sa kamela lang ba eklato tangan kauru peren apan palet yawit test na palet ay po apan kaini saino mo kiyangay kopor pa eu esa accepted Jesus Christ tak maging kos tipeto may den Jesus Christ na namo ngay samanta
Osayo David pala. An so kina serimen ayala mela. A fasting ro worry. The serimen mela the Nelly tubu po sa sin so panrin pa. And waka pa utan isen suwat la te fa. We are melkos. Tera King David rong ta tamera po te parboy. Nei serimen mela. Rawek tawagan purta utang. Ala tutula purtam atom mga talak kabinga kos na im saraw. Mo katete parira ba. Raita patang kara ta kainom. Aba ngay fasting ba ngay pano ko se chinche madwit. In wata ngay serimen an mo pa ngay sek ala rin. Te is na up nga sa asimandik kaini koporporum. Te is na up nga sa asimagan pa. Nga so ises witi damat tutawiya pen mela. Ngay wayurang seksuang. Pa mayo mo ngayon man sasiyanan kinsos ko ma. Neta magsasipit tama. Sas isek kulti message mo da. Kiyang sasyon na kasi yamu mo sasiyanalanan. Pain Jesus e palatari. Ngayon mahal temelo mo. Socha makakodong sama socha ngayon. Para makik may ten Jesus Christ na no mo. Auti palian lama-laman wala ko na lang. Ang personal relationship ang kono. Sasyon na karmas tipan. Kuksaruya pala ba. There is no one is righteous. Kare kita every day is a day of salvation. And so koruse sasyanano utan takmak rededicate. Thank you Jesus and minanasas mo. Kalanan kumasyon kumasi ay Peneinei kumasi friend. Magpulisa ka to po to so skoma. Posen kapayada komada. And sekso sa koma. Kakailan ko mga solang. Asasin sa kaya pasang asasin samsaman ma. Pos pakong sasyon. Ngayon nagasiriman. Ngayon nagatoto. Tirin pa ngayon kalapulata. Sang nangin. Ang ngayon nagpama. Kos. Mangay pakong toto. Pakong siriman. Udang kos ay nagatore. Ano pa utang ngay pakko. Akang kaukausang ngay. I know. Kung pa kos pakong sasyan. Why not come and let him be the Lord of my life? Huh? Ngayon man, muna sasyan kapag ngayon man. Lidang sasyan na kapag suko. Kapag kasama Jesus Christ na sasmo. Kantin pala pa, kiltado na ano mo. Ngayon man lita. Saska kang sikila kapag susko. Ngayon man pa kikumawon it. Magkorkorong ngay. Magkaske kasama Jesus Christ na ano mo. Jesus tarim saskan. Kuli. Dekan tiyang sasyan anti-mosos. Kapkap. Pwede kapkap po na. May Jesus. Kalanganin ko mo. Yung lopo lang. Kapaintat tipayon it. Ngay wala kita mga ermas tipan man. Ngay kasumog komi. And katslo na na imor. Kawiyay kaun. Dahil song komor. Ngay kalangan kiyong komi. Kimagpay tipay koros. Kalangan kiyong komi. Kimosochik. Ngay accepted komi. Kumiyan kilta na na imor. Kawiyay kaun. Ay song komor sang ranom na tegen sa kaya na. Amen. Amen. Main kos sa kalangan kiyong komuk may koros, kalangan kiyong komuk kay sos koma, kalangan kiyong komuk kay Peneinei unik ma-accepted Jesus Christ. O mo inawin pala teri ma koros makasam komuk kats kiyang rasim manaman en buya sa pulmong siri. Kalangan kiyong komuk kiyong ma kanangama. Onges maurunik may sukos masakaan sa lilto na klokometa. We aspect ma tasik peki komin kauntas mo. Kalahanin ko makituto. Kalahan kiyong ko makitsun. Tsune sa kapal na serve men lilton lilamela sa kapinggiyong ko makitsong koros magpaita. Kalahan kiyong ko makitchasten daga chaitan. Sa peki ko may continue sa wasirasi.
kakera tara serasin lomkin komi to wonkin komi te sela komi parakan papa komi kapinggiong komi ki normalin kapinggiong komi ki nexin kapinggiong komi may sam Piras Peneinei misek support ras support serewi kalan kiyong komi itama komi yan wiata sosko mesepeki komi yan kapayata sonkors no wasik pa na sosko makapayata ras yupino me support kis sosko tama sikisik sakipan na sepeki komi yan kapayata te kalapela main kos kapayata mo yung kors magyong kosumpan kapayata ras si main kos namaran Jesus Christ. Amen.